Ikaze kuri Murindi Official TV. Ese guma mu rugo yaba igiye gutangira? Icyorezo Marburg gikomeje kwiyongera mu Rwanda. Iki cyorezo kikaba gitumye ambasade ya Amerika kuva ejo rwose igomba gufunga abakozi bayo bagakorera mu rugo. Iki cyorezo se gituruka, iki cyorezo gifata gite? Iki cyorezo rero bavuga ko ari icyorezo gishobora kuba cyaraturutse Uganda cyitwa Lake Victoria Marburg. Iki cyorezo bamwe bagakunda kucyita gutyo bitewe n'aho bavuga cyakomotse, abandi bagakunda kucyita Marburg kubera iki cyorezo bavuga ko cyaturutse mu ducurama cyangwa mu nkende. Ese iki cyorezo gikwirakwira gite? Iki cyorezo gifata gute? Iki cyorezo bivuga yuko gifata ari umuriro mwinshi, kuko na Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yatangiye ko hadutse icyorezo cy'umuriro mwinshi. Iki cyorezo rero bamwe batangira bacyita Ebola, ariko mu by'ukuri ntabwo ari Ebola, kuko Ebola akenshi abantu bapfaga bava amaraso mu mazuru umubiri wose, ariko iki cyorezo cyo rwose umuntu agira umuriro mwinshi. Iki cyorezo rwose umuntu agira umuriro mwinshi cyane, akagira diarrhea. Ikindi mbese ni iki cyorezo gikomeye cyane, aho umuntu ashobora kugira diarrhea, aho ku muntu ushobora kumva ko mu ngingo yavunaguritse, ingingo zose zikamurya, umutwe ukamurya cyane bikabije, umuriro mwinshi cyane, no kujya kuri toilette, diarrhea nyinshi. Iki cyorezo rwose ni icyorezo gikaze. Iki cyorezo rero bavuga ko mu Rwanda kimaze guhitana abantu 6, ariko ku makuru atugeraho nonaha bavuga ko hari abandi bantu 2 bapfuye, harimo n'uwa Faisal, umudokiteri rwose wo muri Faisal nawe yamaze kwicwa n'iki cyorezo. Bikaba bivuga ko hamaze gupfa abantu 8, abantu rwose 8 rwose. Hafashwe abantu 26 mu gihugu, ariko ubu bari mu bitaro rwose bari kuvurwa ni abantu 20 rwose na 6, ariko 20 nibo bakiri kwitabwaho. Abandi urumva ko bamwe bamaze gupfa rwose. Nimukomeze rwose mwihangane. Ariko ese iki cyorezo kiratuganisha he? Ese turi bujye muri guma mu rugo? Urabona nka ambasade ya Amerika yo yatangiye ituburira, yabwiye abakozi bayo kuva rwose ejo kuwa mbere rwose ku itariki 30 nta mukozi wayo wemerewe kugera mu biro, bazakorera ku itumanaho cyangwa bakorere kuri machine. Bivuze ko abantu bose basabaga serivisi kuri ambasade ya Amerika kuva ejo rwose bagomba kutagera ku cyicaro cya ambasade ya Amerika, bazajya basaba serivisi zose online. Ese kuba ambasade ya Amerika ifunze hari ikintu bishobora kuba byatubwira kuri leta y'u Rwanda? Ambasade ya Amerika rwose ishobora kuba ifite amakuru akaze, kuko niyo ya mbere ibashije gutangaza lockdown, abakozi bayo bagakorera mu rugo. Ese itangazo ryaturutse muri Minisiteri y'Ubuzima naryo ryatangaje ko rwose iki cyorezo gikomeje kwiyongera, kandi hakaba harimo abanyarwanda bageze ku 8 bamaze gupfa, hakaba n'abarwayi bakiri kwiyongera. Ariko iki cyorezo kibasiye mu bitaro, mu baganga, aho Faisal rwose amaze gupfa abantu barenga 4, CHK no hari abapfuye. Urumva rwose ko ni ibintu bikaze, abaganga baragowe cyane. Ariko Minisiteri y'Ubuzima yavuze yuko yabihumurije abanyarwanda, ibabwira yuko rwose nta gikuba cyacitse, bagomba kutagira ubwoba, ahubwo bakita ku isuku, bagakora isuku ku mubiri wabo, bagakaraba, bakirinda gutizanya imyenda, kuko ibyunzwe niho irandwara yandurira, bakirinda gukoranaho, kuko rwose iyi ni indwara iyo ukoranyeho n'umuntu cyo mugahinduranya imyenda, ni indwara ishobora guhita ikwataka vuba. Banyarwandakazi rero mugerageze mugire isuku, mwirinde gukoranaho, uko twirinze turi muri COVID-19 ari nako twirinda kuri iki cyorezo bita Marburg. Iki cyorezo rwose cyitwa Marburg ni icyorezo rwose gikomeye, ariko cyugarije u Rwanda, igihe Minisiteri rwose RBC, Minisiteri y'Ubuzima, igikomeje gukora ubushakashatsi inatahura hirya no hino ngo irebe abantu bahuye n'abari abantu babashije kwandura, hakaba harimo n'abapfuye. Igihe rwose gikora iperereza kugira ngo bamenye abandi rwose bari ku buryo babasha kurinda abaturage ba leta y'u Rwanda. Nimukomeze namwe mwirinde, mutambarana, mutaryamana,
ikindi nk'abantu bakunda gusomana rwose bo yakwandura vuba ko yandurira no mu matembabuzi. Rero nimukomeze mwirinde kandi muhumure, Imana rwose yaturengeye muri COVID.